Malela mali e aho e ki mo lele e tonga no kotoa, fia ki o taritani lele ki mo tonu ka mo o ni ngongo, mo le dio kai o maa televisione tonga ki he hoani, I he wakai ko ia ki ngahi olo i o ngongo. Whakailonga I aho ni ka mata o I wiki toka ngai kina o I hoho malo I. Halai tu I tampu e siasi katolika I ono ta o valongo fulu mawalu aneafi, Pea whahai pale mia malolo hoa ka wamiliku lora tonga whakataha me kau whaiongongo wiki ko sine I kai hangawe hala ni whai ki paanga ne wahe I ki hono tau I ko ia o I COVID tāhiwa. O kutu ewe me ngahi tara noa kehe ana yangi pēa e tawakai ki whamimita me ngahi o ngongo I he mala ewe sipoti ka e maa foki ai tuunga o I ea. Ko e wakai lewa eni ki he whakai ki iki, ko au liliani porutele. Kua hala ai to I tāpu e siasi katolika to I tāpu whalakiko aneafi. Ko no whababau I a me he Vatikano ki ngai kautaha ngongo aneafi tupu mihi ene tengetangi. Koe hala ene to I tāpu whalakiko I hono tau walungo fulu mawalu. Hilia ene hokohaki ki la kanga to I tāpu I wafe taha tonu. Hili e poa ki malolo ai to I tāpu malolo. To I tāpu penetike to taha ono mga tuunga mihi I kai kene lako I fie lelei. Ko tau malo to ai fuka piritania I tongani, ko e whakapaapa ki he hala ai to I tampo whalakiko. I he ngona I maamani e hala ai to I tampo, na e taha whaaulolo ngai e ngahi whanua I ulope e nau ngahi whawhangu, ko hono whakaha e ngongo whamamahini. Ne whakaha e kau whaiongongo I loma, e nau mamanda tonu mo ngona, e ngahi leo o I tangi me kakai o I whanua, me kakai tō lahina nau whatahataha atu ki he manafa whaianga misa sangato petelo pe St. Peter Square ke lotoa mohu whekina I hala honau taki. Na e whakatoanga I whamuimui atu I tapu whanakiko he kakai I ene ha erea ai manafa o sangato petelo I he wau misa ai sapate toi tu u. Ka mo meniti whakoloa ia ki lau iafi he kakai ne nau iai I ena makai ki he tu I tampu o kukei lako I fie hiriange wike e nima na ane tō whai he whare mahaki I koe uhi ngahi whaito o whare mahaki na e fie ma uke whakakato na ane tō wholofora me he manafa sangato pita ki he kakai ene tala mono ke mao he kakai aho toi tu lelei. Ko lahi ngahi pōpuaki whe kaunga mamahi me ngahi manat merie ko wahe he kautaki maamani ki he hala I tui tāpu whanakiko. O ka wai ai tui o Piritania King Saresi mohono o hoana. Ko tōku hake he whoki he ngahi manat merie me ka kai tō lahi maamani o haupeki he pasiki mo tongani. Ko hui ka ngahi au sia na nau mao I he whaunga tāki an tui tāpu whanakiko. Nā ni ha erea whoki ai kakai he ngahi tōku I kolo eni ihi o a fia tono ki he kakai hono siasi o au peki e pasiki. I ne ha erea a he tau kōsi ki Papua New Guinea, ne mauwhainga maari e he pare mia marolo o tonga o kawa me riku ki whakatau wholofola ki he tui tapu o ne tau tapai ki he tui tapu ki tāpua ki molo tua mai a tongani. Kana e tō wholofola ange a tui tapu whanakiko ki he o kawa me riku o kore ai lotu e ka kai o tongani ke nau whihufia aki. Ko tui tāpu whanakiko, ko e fuafua tui tāpu Amerika Latina ia, I historia hono whiri ko ia kau tui tāpu, o mawahe ia me ngahi whanua I ulope. O ko whailonga I whamamani lahi I wikeni ai wiki toka ngai kina o hoho malo I mohono kawinga, ko e hoho malo I o ko malawa o whakahawhi ai mo ui, ma ai taha ko toa pe. Ne whailonga ia I pongi au ni kamata o I wike maho ingani, a ki hapolo kalama makehe potu ngawe mo ui I e whale whataanga whao ni loa. Mo uki ai mi he potu ngawe ai maho inga ki kawa te longa I whanau ki ngai polo kalama hoho malo I. Ko e whaiki ki tara noa ko ia ki hoani mo senorita to I vai. I he polo kalamani ne wikia he tali kita mo uili ole o te ke tā Sicilia fusi fifita. Ai polo kalama hoho malu I atonga, ko hui ko au ke hatu unga kwa fie maali e mo I he tu unga maalonga. I he whamatala tu ke tā fifita, whatatau ke ngai whanue Pasifiki au kawatonga ni he taimoa I he lelei taha hoho malu I, mo e peseti e hiwe hiwa ai kakai, au nau kawa tu ke hoho malu I ke pe. I ene pehe ko hāmai ai o lalele e longa mo ui e kawa te kakai whanua ke he polo kalama hoho malo I.
O tau kau foki ato ngani e ngai whonua i mamani. O ku ma o lunga ai tu unga o iwi, whakamo ui, ai huhu malo i. Ai a koe pēseti e hive hiva, ai whānau, ko o se huhu malo i. Pea ku hāpeho no ola lelei, i ho tau whonuani. Kua mole, pe si au pito, hato e puke i ngai mahaki o tau huhu malo i mei ai. O hange ko e tai loloa, ngalo afu, ko na hamu, polio, a te pupula, fata vai, mi sele, mo ngai mahaki ko toa o ku kau, ke e tau polo kalama huhu malu i whakawhonua. Ok mau inga fo ke tau kau whakata, mo e tau whepou waki, hono te ke tau polo kalama huhu malu i whakawhonua. He kui kai ha mea ngā ue lele i taha, ki hono malu i a kakai o e whonua, me ngai mahaki pipihi, o mole ai mo ui, mo e whainga tā ia whakasino, ka koe huhu malu i pe. O laui miliona si whanau i ki mamani, o ki kai te nau mau, ai whainga maari e koini. Ke nau kau i huhu malu i. Ke malu i ki nau tolu, me ngai mahaki pipihi, o kulahi ai mole ai ngahi mo ui. Pea whainga tā ia whakasino. Aia o tokolahi mamani. Lolotonga ni nei pehe tele ki te wātoka ngai kina ko lau tohe putu ngawe ako he peti tā kei whanga. O ku iai whatoka ngai makehe, o ku iai ngahi mātua o ku ikai ki nau poupou ai hohu malu i. I he taimi o ku tū whātua e ngahi tohi me api ako e amanaki ke whai ha hohu malu i. O ku mahino ai e ikai ke mā usia e mātua tai whānau e ni ihi ai mahu inga mwelelei ai hohu malu i. Ia kau tau whānau. Ko te be unau mea mai he o pepe mo polo kalama e aho ni. O unau tau atahi na peke nau whakahoko mai a e nau tui whakaloto. Tui ki he ngahi whaito o whakatonga. Tui ki he ngahi whaunga ki he ke. Ka he taimi koe o ku hoko ai ai polo kalamani. Pea osi pea toki tō mai ha whakoutua o ku whekau aki tonu pea mo e malu i koe ni o huhu nai whai. Pea unau toki o mirewa ke tō e kumi. Hato e tala noa makehe ki he mahu inga e whatongia koe. O kui kai ki ai hawa pore e lahi taha he potu ngā ako, te mau whehangahangai moia, ka kohono whengai ke liliu, ai tūkunga whakakaukau, ai ki itamasi i. Taka taimi koe o kui kai ki fu uhinga maari ai hono whakamatala i ki nau tolu, pea ku hoko ia ko pore lahi taha e mau ngāo. Taimi tatau pe, o ku mahu inga toko ni mai a kau tahu whanau pe me api. Peka taimi koe ku nau lawa mai ai, ia e kau tahu whanau, ko whakamalo atu o mou mea mai he o pe, pe moe ngalu ea, ai pou, pe moe tokoni ki a ki mau tolu, i hono o mai ho o mou tohi, o mou loto ke whakahoko, ai polo kalama, hawha ahinga huhu malu i pe. Pea kou whakampe, e a watu pe moe whakahoaani ki a ki mou tolu, o mo toi whakakaukau tu o ua. Pe kau koa ai tau whanau ke polokalama huhu malu i pe ikai. E ne pehe uke ai ai pore, pe moi whakaamu, ke tau whengau e aki whakataha. Ai potu ngau e mo ui, potu ngau e ako, pe mo ki mo tolu kau tau i whanau. O lawei pehe mo tuani e ngai whaingata au tau whitauraku mea, kua upe ke kau tau i whanau, nau lava mai ki api ako, whakahoko mai e nau tai fie maari. Kakotui ko e end of the day, nau toki wakai, ki he hao mo ui o e nau whanau, ko ngā ko e nau kau he ngahi polokalama huhu malu. Ko e huhu malu i ko e niu kau ki ai e huhu malu i, o kamata pe me he kei pepe, o a uke ta uhongo fulu. O kumahino ko ngai huhu malu i ko e ni, ko hona whakalahi mo whakamallohia a iwi malawa i sino i tangata, ke tali te ke i a ngahi mahaki pipihi, mo i kai pipihi. O kau ki ane huhu malu i maailonga i whanau, i he tai loloa, ngalu afu, mof uto, a te pupula, whatawhata vai, polio, mi sele, mo i ngahi mahaki ke he pe. Kai ke he ko osfotu tu i ngahi polokalama ke he i wikeni, ke whailonga i a ki e wike toka ngai kina o i huhu malu i tongani. O ku ho hai minista polisi ki he molu malu hono tauhi o i lao e sāpate ta mua pe tau te whito eni ki ngai whanua i muli me Pasifiki ai o kuna whainga ke a whe mai ha wakapuna ki tongani i he aho sāpate.
ko hili eni hono toi mau e he Minister Polisi pi veni piukala ai tohi I he tona ki hono hongo fulu maua o e mahina ni koe kole ke awhi mai ai wakapuna folawa whale mahaki ki Aokalani no Usila ke oto ka e toki hoko ato e ne whanonga. Ne whaheni e he Minister Polisi pi veni piukala ki o ngongo ai le te oma televisione tonga a ene whehu ia ai makatu unga whenga mai ai penga hi whanua ke awhi mai I he mala e wakapuna o tonga ni o utu ai. Lolo tonga ia o kungawe sāpate pēni I ngai mala e wakapuna I Pasifiki o kao kei a apia mo Nandi. Nane ta ofi kore kuni I he ne tokanga kui o kuha mahino mai heni ai ikai ke tokai mo whakapaapa I ngai whanua ai koni stu tone a tongani I hono tauhi ai lao o I sāpate. O ne hau pe foi tohi koe ako kou tohi e pe ko ne ngata ne aho ni ha mo te request mai ke to e afe maha waka utu he a sāpate. Peo pe at ko ha moa ko apia o kuawa sāpate, ko nenti o kuawa sāpate. Ko ne toki tala mai e hataha ia mo tolu. Kai pe ke toi lava ia toi utu I ha feitu ka ko tongani pe te utoku whawa te sāpate. Ka koe mea koe ke mo ukapahe kai ke mo mai whainga credible informations. Hei kai ke toi lava ia koe foi. Only option o toi ke afe mai tongani. Hei kai peke utaria. Pau ai peo ke whai mo mahino ke ua toi ke toi ke nau toi. He koe kuanga koe kongo I hange unau ki ai noa ia I tau konistu tone. He kuai pe u whanua ka ngā apia kuanga nau ea poti uai pe pausa ai ke nau utu ai. Ka hange nia ai nia ke nau ngau ea ke excuse. Koe ea metiveki mei pango o ke afe mai nuka alofa ke utu ai patoka. Ko fisi only an hour away me tongan. Ka pau koe half an hour away me pango. Mahino pene o si hoko ai ka veinga tatao ki mua koe kore tatao pe ke tu ota I tongani e wakapuna ke wholawa whale mahaki ai toko ua me I tongani kana e ta ofi e Minister Polisi pi veni piukala o mga tunga mi ngai whakamatala na ane mao me Minister mo uhi o ikai hatoko ua pe hataha I whare mahaki e fie mao ke whakawholao whawawe ki tuapule anga. Koe taha e ni e whainga ai pule anga ke malu I kau a whanua o tongani tau te whito ki ono tauhi ai molo malu o I sāpate. Na e whamahina I pale mia mālo loho ka me liku lolo tonga I whakatama ke me kau whai o ngongo. Peheki he kau whawhawhonga ma ai ka kai I wike ku o si nei gai hawhahinga ngawe hala ne whai o whikau aki me paanga ne wahei ki ono tau I koia o I COVID tahi wā I he taimi ne mawhona whamamanahi ai I he wawhe wo wā ki he wawhe wā tolo. Koe hili eni hono whehu I hai pule anga lolotonga ngai whemea aki I he whale ale ai wike ko maliwato ai le koti ki ngahi ngāwe ne whamoleki ke paanga e ono noa miliona ne wahei ke whapaanga aki ai ngahi ngāwe ai ngahi kulupu ai ne ngāwe I taimi ne mawholai ai COVID tahi wā. I whamatala hua kawa mea liko rotonga I whataha koe ni me kau whai o ngongo na ane whamahino ai tohi ai ātita o mahino mi ola whakaluku fua o ngāwe na e ola lelei. O kai koe pehe ia koe na e more pe kai haa paanga pe ko hamea pehe. O ko asi pehe ia na e na whima na to ngahi report pe ngahi klasta ko ngahi komit ke pa na kai ke ma. Pe po na whamea pango ia koe ke ma report ko ni ke sio pe na ngawe o mau ai ola. O whima o koe na tau mua aki ai komiti ko ia. Ai koe whakapakana e oskoe a whakatuku na whahonga mai rewa hei ātita. Ke hea whakatuku, tuke ke te lao atu pe. Koe ka peke mahino ake, koe a whakatuku whawhia maari e pe. Nei whakaya ātita o lani pe au malo he ngahi whaunga ngāwe ke he mōi le rei ai kakai. Pea lava whoke e whahoko le rei pe nau ngahi ngāwe e taimi. E hokai ha whakatamaki, ha whakatutamaki. E whakatoa nei whakawhia maari ai ngāwe ai potunga e mōui. E ko final ia koe ai ātita ki ngāwe koe nei wakai aki. Pautau silo ko toa pe whai whanako ia le rei ai potunga e mōui e taimi koni. Taimi nā tau iriwhi ai ko nā tōlueni
o nau whetakai holo no awe mea toponi awe wakai ke vaccination mo mea. Pea ufuai whamalo, toi whamalo pe ke hongo mista e taim koia ka umai mista na tong malo lo. E ngau e lahi na nau whai. E ka koe ngau ega haki fo idea tau pehe o interpretia pe whakauhinga akia nei pehe nei. Mua hala au pitoi pa tae whakapoto. E a pati ko uhinga e koe ko fia e he tuku ato e ripoti ko ni publicly. Ke mousi o ki ai ke he ripoti. Pea wange ko lau, koe au whangatuku. Nei whai koe he atita, ai nau tōk lau atu, nei whakawhia maari e ngau e koe, ai pot ngau e koe ni moui. Watu koe ngau e koe ni, nei lelea he whai pureanga e tōru, ua ki he tōru. Ko e whaatama ke henin ai ana e kawai ahono toi whaamala ala pia mi he pureanga malolo ai ka vingani, ka nei o si ai peto ka ngai meni ihi pureanga loro tō ngata te whito eni ke minista tuku hau me kastomo ma teni tāpulumelo. Keuhi o ku mahino peke te nau tolu e ngahi o laia, o e ngawe ne whai aki e paanga ngawe, ka ku nau tokanga ki nau tolu ki e whaunga na e whakamoleki aki o e paanga, pe na e whakamoleki ki e taumo ato tonu na makato o ngai e paanga, pe na e whakamoleki ki a ngawe kehe, aia ne mahino me me ai eki sea ko iau e whalealia no pele whawhanua, ka o whakamalu ki ai e sino ngawe ko ia antita, aia na ne me a whakamahino, nei kai pe mau e he atita le koti i e paanga ini mahiwa po iniono miliona koe ni. Koe tari mahino niongo ngai whae kore me atita ki ngai po ngau koe ni ai koe ni NENC koe kupu ia koe sino ia o maumwhama mawai ai ngai po ngau koe hiwa ko ACTP ai hangi koe ngahi kupu koe ni ku whahate ripoti koe patongia ia ai NENC ki ngā tāna ki ngahi whamatala ni hu kupu hiwa koe ni ai koe ngā moui ikanomika koe ako o tongi ngā ripoti o whakatau ki he levolo koe o mau tonga ni i he pakakat i ka whahiwa ai nga e whapatau e tonga o tau mau ai sistemi ki ne tāna ki ngahi ripoti o whatatau ki he taimi whatupake. Ai koe o kiai sistemia. O taimi na whaetai kore me atita ki ke mau me ki ke o mahatari me MC o mau ngahi ripoti koea. Ai wene tūtai mini ki ke maua whapatau kena whahoko ngā ripoti pe kai o tai ripoti mai ki he atita senyare pena kai pike whahangau pe he i au ki o mai ripoti ko tariko o atu ripoti ko ni patatau ki ngau ko atita me whai whake eki ki o mai pena ki o mai ki he mau ko taripe ki lava ke mau ko e o atu whaumatala o whapapau i pena iaha a pepe a ngai whakamore na ikai ke visit pere koti o ki maulava o whapapau te whamahino ia pina whahoko ngā koe ia pe ikai ko hiu ke au mai ripoti te whamahino pina whahoko pe ikai. Ke gehi mahino pe whoki ne o si tali e nia he ko miti kakato i whalea lea, kana e mea e sea o i whalea lea o whamahino o kutonu pe ai liepoti ai āti tā. Ka ku iei pe whenga maalie ki pule anga ke nau toi kole ki āti tai fo ai ka wengani. Kua tuku ate tala mono ai pale mi ato ki tā ai sa keheki ki he whanau tonga ni nau wikona ai whei ngā ko i University of Pacific Tonga i Sovafisi. Nā ne wikia heni ai e tunga mā olunga mai makamaile mau inga kua o sia e whanau tonga e nimango fulu tupu ai ni nau kawatu ki e toko taha whe walungeau. Ni whaki o nau ngai whailonga ko i Sova i wike si i kua male wato. Na e tawhi malai ai ulo i aptanga o e University ai Pacific Tonga a lau tala i he kātoa ngai whaki mata i tohi ai University ki he wanoa wani mā. I toko nimango whurutopo koe ni ne hulu ni hakiang i toko watonga i kau tō ki mua whakatoa ai University a ki ina tō ki mua i e na ongo porokala mā ko whakatou osi.
Ne fo ki kia toke tā mole ni tu holoa ki e me tali koula, i e ne tō ki mua i e kauwako o e senta e Pasifiki a ta kai mo whakakalaka tu unloa, pehe ki e ne toi ma o mo pale whakalanglangi, ki e ne i e toko tolu ne tō ki mua e nau ngahi whakata tolo whaka ko toke tā filonse wha i e malae o e whiririwa ki o e ea. Ne fo ki mo pale whakalanglangi ki a Chapers tupo oho mohema, ko e tohi wha mo o niako ki e tō ki mua o e polokalama ko matai tohi i he historia. Ne whaha he paremia i e ne talamono, ko i kuna e he whanau ni e nau whenga ko kua whainga mali e ia, ki toi whalahi mo hoko atuai e nau mo ui kia si tepu e taha. Ne whaha e he paremia tuke tā aisa ke a e ne whia, ke whengawe aki whakataha mo ki nau tolu i a nau whoki mai ki tongani ki ono langa o e whanua. O nia ngongo whaloto whanua pia ki Hawani ko whamui mui tāme ngā hio ngongo i malai o Sipoti, hoko maia o ka li eni mo pia oli. Malo mai tau ki whia mai koe whakaieni ki he malai o Sipoti. Ko koto whai aho tau taha o me, koe tōna kia ke vei pāi ngahi timi a ka pulu, mei he whatawhata mawhana ki he pāre paanga i taha mano e komiti Wamaulahi Rugby Union i ono whakahahe Palestini whakataimi e tuante lavu-lavu. I he whamatala lavu-lavu koe ngahi kalapu e taha wha te nau vei pā ki he pāre urua ki ka e whapare kotoa pe ngahi timi i he whainolo e whiahui mahina e fitu ai komitini. E timi taha wha koe ni o ku ai whinga ki whawhinga o atu pa mo mita ka pulu i tonga tapu. Ke lawa o hao hakau whamau i hengai taimi koe whia mau ai ke nau kau mai ki ai. E whiau i koni. Ego whiau i koni ka mata e koe whotutu he taimi ni ka mata a tonu taha me. Ego ka mata whao ngai ki mia. Pea e lele o toki osi ki a ua koe a tonak a ua koe o November. Aia koe whotutu i he taimi, e ngau e penga i malai aka puanga maini, e malai koni Kielana, e malai Whangatongo, e malai taha, e malai koni i rei mātua, pa me malai taha i halau furi. E ngai malai ka puru e wilo mea ke ua e mate musie i he ngala koe malai taha, ka ku whamupe ke wilo whaka Popo mai foki ai kapura ngapa mo komiti ai pudunga mia ke na kau mai ke ono tokoni ai ngai pare e pe ko pa mo kakai na o sponsor ai pe au koni o mau fiela ke to vin fa ko ti e tani ko e fa vai ta ku pare u aki ko panga tamano e ko pare no wa ko panga no ase ko pare ntolu ko panga tolu ase ya ko kin ko tope kau e pangata hafe na ko o ko mahino me he whamatala lavu ko e tamu ai ke pā toloa ke tare ni te whanau ka pulu o e lolo hala e walu mo mai pe foke na whenga maari ke hoko atu ki toa pure anga ko e whiau ko ni ko tamu a foke whiau ia ko ni ke whamaketi ai tau tupu ko wawau ki toa pure anga e ko ngai meta vai ko ri ne fai si o ko fu ki lava o marketing ke sai tonga tapu mo fa mari la ke o mai pio nga tai ko ro ni ko ko mau kama tai mau tu fata ke mo nga o fa le fata o tu na meni ko ni ai ku ka va to me ve ko pure fa va he komiti ai ve pure va he ono pe ka mai be mo ko sa ko ni ki roto ya mo komiti mo ka utata pena na o stau fa fono vendo i wa uni i he ngai tau ko hiri o ke popo ke o ngata e tuna meni i wa uni pe kai lava o osi e tuna meni o mau hoko ki tonga tapu a fe au hiai pe a hoko atu ai ki nusila i he ta uni o whenga ke tau mo ngai ai fotutu ma o se ngahak mo ngai tini rotonga rere e whiau koni mahape te nau whiha o kisi o kiai e foi wa tai koni mai na koni ke la vai o nau o mahoko to i no sila ke ngai whiau i pe na vai vai whiga to hani hiai o ma na whainga mahari
I he taim te tau e malawa pe ke toi liliu e aho e taf mala e whia uhini whare tau ki na tula pe ko hatoi unga kehe whare tau whoki e whamatala me i he Palestine whakataimi. We tamatoni ko ni wa wau o mau o si mau pe mo te keu ki ai ki he uke ka pa o hanga me hoko fa i me i aho tol taha pa ke lawa ki fa hoko pe au hi te uma ki laki wiki hako mai to sune ka ko ni tu i te ni pa ni tu ke ka pa o hanga i ne fa ai wai fu pe me continue e tonga pa daina fa me jowa e o si e aho wa hiwa ako ato beru pa ki break there a flight tona video komata ai au ai ko ne tu i ta gini ka ke ko e tau fo o manaki ke folawa ta komiti ki Australia ko ko me ai hiri e fia te tau pe i he wanoa wa no o gai fra amo e kautanga puluri ki antonga ke taintari e fia au hipo pasiki ke tau fo o fra tau ki ngari poti me to pure anga mai no pe fonki ko e sipotieni o ku mana koa e foi periode ki mamani i no ave mate matonga mo fa na tonga e sipotini ke to nga ma olunga neongo e lau kilo pe ai fika mo tola he tonga ni fa tau ki mamani ka puluri ki ka ku mahino e ka ha le le sipotini i tau fonua e whamatala me kautaha ngongo e Australia ko AAP o ku popo ka kato e whaia Coxon Wolf ke whaamgoe ke whahoko mai ke pā ke te whaivae wa inga ai Pacific Cup wanoa wano whafofua ke lau mano aki nau tolu i malawa o mamata tonu i he whainga ko tanu whukeni hono whakarelei o te whaiva mi he saikolo ni ki tai wanoa taha walu pe ako akapulu i unioni pe moe soka ko nau ngā aki tātu lahi a ngai whiaira lahi ko i au mala e sipoti no tonga ni ko me ofa e pureanga Australia e tola e ono ngeau miliona topu i tau hongo fulu ko tau si tu a mea i ki ono pou i ka pulu ri ki i e pasiki o tu e kau tahari ki a tonga ko o mai e whiau i pasiki ki tonga ni ma tunga i a hono mana ko ange e sipotinga rau te fito ki he ne tupu re kina i e tau whanua whiai fuke pasiki ku whapaanga e pureanga Australia whetaki nima mo e National Rugby League o ka wai ai whiau he whanau tangata mo whanau whiwhine. I temne tau peko e tāsi pinga e nia, ne whawhua i pia mi he whakaukau e kau sai e niti o mala eni, pe au amanaki ke whani aria e Jason Dau Malolo i sai kātoa, haumore o la kau atu wheresa kau fosi, e resa kātoa mo nike. Na mui ai pe i he toe ngā ngai whanua pāsiki. Ka kehe koe whiau ini whoki e ipu pāsiki ku kau ke e tongani, ha mua manu sila he tauni. Ai whoki o kei Whalawa te timi ko i Australia ki Britania, pe kai ki whaantatani ka umanako ka pulu ki ke toi mirimiri sino, timi lik whawhanua tonga moi kiwi e hauhaonga e ka umamatawa inga toi tokolahi ange kai vovo e nau mirimiri sino. Pe ako whapapau i me he kalapu ai li Leopards e whamoani ale ampau me matatoru tonga ko ia, ko Joe Ofa he ngā ue, ke hiki ange me he paramata Eels ki he ale ampau tau e tolu mo konga ke toi kakanto ke wanoa wa whalu. O kai foke sola mara tau tau hivani a ofa ngā ue hono toka i he malai e nāra e la pe foke whiau State of Origin ma ai Maroons i he forwardi o kai ke lau kia i hono mama wha moe mau o lunga koe fute ono pe a kone osa wa inga foke ova i he uange au pe he foke ono whawhunga i a tongani i he wa inga e fitu koe ngā ue lahi me i he ulua e Kalapuni Chris Chester ke whamoni a rea pāua tangatani pe mai timi i whengau e aki wāwhi mo whaia ko pure Adrian Lamb pe whoke he poupou me tangata o kune pure i kotoa e Kalapu Derek Belmont koe marapure whakoe ni ko o whai ngā ue koe tupu i New Zealand pe nei lalanga no ka hau i he en ala ela o ia ki he timi e Brisbane Broncos se wanoa tahani ma pe me iai na ne malawa ki i kuna ngahi pare whakalangang ki heke ki mua e ne hiki koe ke West Tigers, kai maha whoki ai Parramatta Eels i he wanoa ua tolu. Koe mala e pia e sipoti. Koe wakalewa eni ke tō ngau ea, i ona tuku mai me wakai matangi ato ngai whamoto me poto ngāwe, Meidek. Malo lau mariho eki pia moe rerea tongo toa kai tuko teipe e tau whamatala ea whamui taha koe ke whiawhini. Whatonga e ke ngahi tānoa lalahi koe aho lahi ke alo maari e pe ki he konga lahi oi o tutonga. Pea e lerein ke tau whakahoko whatongia tau te fito ki tō kanga, kai pe whoki ngā tai. Pea iai pe moha ua tu mo tō, tau te fito ke e ria koea o niwa whaou, pea mo niwa top tapu.
I misi sa te lai te whamui mui taha, ni whatonga e ngo alo tāmaki uha koe ni ku nofo i he eria koe a niwa whaou, ka pegi niwa top tapu, ai e whafuafua, ke ne mawahe atu pe mehe ongo niwa a pongpongi. Lahi ki alo maari e pegi wawau ha apai, pe foki ki tonga tapu pe mo eua. I he Pasifiki i he aho e nima koe ka hoko mai, whatonga e ngui e alo maari e ku toka ki o tau po tahi whatonga, o kune ngā unu whakahahake pea kune o mai e tau toka ngā matangi, o tonga hahake ki he kotoa pe o tutonga, pea kua i moha alo tāmaki uha vai o kune ngā unu mai ki o tau e rea whafuafua ki he whakaosinga koia o e weekendi. Tau whanonga koia i he efia fini koia ki a pongpongi, whatonga e angi, lahi ki alo maari e pe me he ongo niwa wa o pe ki tonga tapu pea mo ewa. Tau toka ngā matangi wangi pea me he tonga mo tonga hake, mai le tahi e hongo fulu ke taha nima ki he hoa. Maula logo fua o mawhana, tigiri se se wanoa ki tonga tapu mo ewa he pone, tigiri se lewa e woua ki wawa upe moha apai, pe tigiri se watolu ki he wafa ki he ongo niwa. Tau whamatala ea koia ki a pongpongi, whatawanga ea nge tau kei whi awat pepe mo alo maari e koe ni, ma wahe mo alo tāmaki uha pea me he ongo niwa, kei tonga hahake pe toka anga matangi, mai le tahi e hongo fulu ke taha nima ki he hoa. Malunga taha koe fua mawhana ki a pongpongi, tigiri se tolu taha ki he ongo niwa, pe tigiri se tolu noa ki he toinga o tutonga. Tai mi hua pe moe mamaha koe tahi, maha tokaia i he toi kuata ki he hiwa he poni. Tau maari o songo fulu me he tolu a hengi. La a moe mahina, a manaki ke hopo la a i he toi minite ono ki he fitu a pongpong, pea hopo mahina i he toi minite taha wha ki he ua a hengi. Whakaos pēha tau wakai ki he tau whakamatala ea koia ki he aho e nima ka hako mai ki nuku alofa, ka mata i he tua prelulu koe wikendi ki he monite koe ui ka hau. Lahi ke alo maari e pe o tutonga, whatonga e ange toki iai ha ua tu moto ke whakaosinga pea moe ka mata anga koia o wike ka hau. Malunga taha koe fua mawhana ki aho e nima ka hako mai, tikili se wahiwa ki he tolu noa. Whatonga e koe ka katoi e tau whamatala ea, malo apito mou mea mai, ka mou mea. Koe whamatala e api e ka tau toi wakaingi pe heni ki ngahi ulu i o ngongo. Whakailonga i wikeni ai kamata o wike toka ngai kina o hoho malu i. Hala ai toi tapu i sias katolika i ono tau walunga furu mamalu a niafi pia whaha e palemia malolo waka wame liku ne ikai hangawe hala ni whai ki e paanga ni wahei ki ono tau i kaya i COVID i tahiwa. Pea moe kakatoi pia o ngahi o ngongo me le dio ka ima ai televisi ne tonga ki hawani me whakaamu. Niau taki katoa hatu pia kila to whale kotoa. Kai malo i tau kei whi au mai, ka mō mea.